ole chibai le vek ule COVID-19 enkol na tura damdoi le vaccine chi rang soya tam ta hle maya atlang pui han thut thokila tun truma chuanin toite in video ron siam kan tumanga pakhatna chuanin ivermectin ani a thulomam tak mai chu damdoi pakhat mantlang lon tak mai ni bok chu laboratory a COVID-19 shikthana atan athale mai ti an muchuak hi ani a hezir chen na hi Australia University Traber zingami Monash University te kai shroini in damdoi pakhat ivermectin chu COVID-19 shikthana atan laboratory an mangchina dos pakhat ringot po in darkar sumli pariat chungin shikom te chu atilum man vekanian ti a dos khat mai ato kani chu darkar sumni pali chung chau po in atitlem man le ani anti ani hezir chianan ho tu Dr. Kylie Wagstaff chuanin darkar sumli pariat chungin dos khat mai po in he COVID-19 shikin in thla chon na tura hriat na nei te chu ati cheman veka tuna khovel puma shipuilen kan ma chon lai le ati dam na tura damdoi pom thei mualani lo laya kan damdoi lo nei to sa ngei mai manga mi te dam na thlen thei tur kan nei thuai hi atule me mani vaccine man thei tak tak tur nei turin hun kan lan mo de boxi a ti na soyani ivermectin hi misringa kai chi shriklampang ho lua om chi shikte scabies tele adangte enkolna atana man me kania rulhut then khat enkolna tan po rulhut lo albendazole nen man pol ani reng bokani hedam doi hi COVID-19 enkolna atan atak tak amang thei tur sonin maba ka la omnol thomaya lo man tlak ta se misringa ados him tok le thok thatok tur engjat nge niang ti po hi zirchian maba ka lani a misringa enchin alangai don chu thuran ni sela hemi ti tur po hianin sungle pai tam tak an lama mo don bokani ole panina chonin avigan ani a Japan company Fujifilm Toyama Chemical Company Limited chuanin COVID-19 enkolna turin andam doi siam avigan chu phase 3 trial an kalpui don ti an soi ve boka avigan hi achunga chemical om chu favipiravir ani a Japan a chuanin tlang shileng influenza enkolna atan man me kan shim bokani apathumna chuanin Kaletra ani a FV company te siam Kaletra ero chuanin anen chin nama salama base ya phalo angrang hle maya hedam do hi HIV enkolna damdoi ni in antiviral drug chi ni lopinavir le ritonavir te in pol ani a hedam do hian chin to na chuanin hedam doi tellova anen koltenen adanglam vaklo ni in an ria amai ro chu scientist then khatte ero chuanin he result hi ampom chi alo thunga en chin na chu alarei lo lutuka tin andam lo en kol chu a serious view to nuwa en kol chawani thule anen chin lai hen he virus na tho dan hi an la chiang lo lutukani anti ve bokani palina chon remdesivir kan chenela po hen kan sai ngun tak khop maya kan sai mola ati ratanga beisena lian taksiam tu remdesivir chu beisena petu alani zela hedam doi hi gilit sciences ten an siam ni in ebola dam doyata na an siam ani a vandoi thak takin ebola veiten an dam pui thei talo hlau maya virus thlen na danga an mangtang kai ta thawani tuntruma COVID-19 a hian enchin chomol ani a athok thle ni te poin an ria a beisena sang takan la nei zela a chong thumna ata na an enchin na tur chu United Kingdom a hun som panga jeta kalpui tran ani mek to a hemi tur hian in UK Chief Medical Office po in phalna apeto pokani tuna hen ram sang scientist chuanin hen an do thei turoma an ngai dam doi chi somruk pakwa lai chu an chin chia to a hengte hi an en chin chomol mol ri phot mayani he shivena tur vaccine po scientist tam takten an siam chome zela masela laboratory en china thil nungdang han en chin le a him chuan misringa en chin le zel turalani a chu chuanin thlasom pani atanga som pare chung alangai don ti ani deuh vek mai ni hetiang ani hi chuanin kan nga chungin mishing tam taknun na aswat man don tho si awangin enkol na tur dam doi mu chu wat hi thil poi mole man mo thlak ber chu ani phot mai ani kan tong trai na po adam doi en chin tu te tan le vaccine en chin tu te tan I tong trai saktel thinang u ti chuanin he na dam doi hi khovelin lo mu chuak wat te se